Akwa bakesi be ne ba Adom TV so Adom TV so be dwuma die so dia wo kan se won sempa esa kena no pan so ja me de profi ke wala asa gudi catch ba ko pe ana mesin kunya na me kono kwanten kodin sma do esa kan ena no pan so bio e wo Ghana gudim ejaw ka kire busuafo na fofo oyere o ma wo fase fo na na mukunu mo ena mpnafo na asa prof ginam ena so dia wo kan se won sempa esa kan 8 esa jaw. This is another fresh day and ya den komo no 18 ba game park games edit the eagerly anticipated pick one game 18 esa ba arrival with the bank but more than that so do between esa jimi sense boys channel na din so a umudi no enya asem keto akra from 1 to 36 obetia select on numbers na fionum na afen so kra na obetia asem twa from 1 Ghana cedis an kopem 350 Ghana cedis na wadi 26 times to stake no ye game park games is ka ba Mr. Fan wo jim na mo a ema osika dwete wonsem so entia ye obetia dial star 946 hash na all networks wait media to be na say www.gameparkgames.com and sabetia.com na ne ni kan say eye anopa no nkron draw no ba so Adom TV so 12 noon eno so 12 no eba na afen so 6 pm so na draw no 18 Santo FM 20 no pa betia de wia when de wia so betia de nwure eto de bi so betia de no pa no de wia esa de nwure asa de apem so game park games madama wo mo na de san hye so kwetien sa be kan game park games a wo se more mula more power wo mo na touch the pan National Lottery Authority 4.4 ensa hyase uni mu fini ngotwe mfa wonyim chacha diwa woni betia pulu so betia kokko adwum betia hyehyew betia sa bom kura sa kan timsrew na wo de adwene kakran so etimi ansa to ho o twa na watimi e de adwene aton betia sa bo me yina yasum etimi adwen na fin so kwa no eye Kingdom Heba wom e de Kingdom enu tatashu bibiri na etia ba Kingdom Galibites na Kingdom Gali Capsules edoi ebo adwuma too much bo modern da so sabetia san ka bi ebo abudu immune system no mo ye pampen ma yade bi eni wa e betia bo we di na fi yade bi tiwire ni da so a prapra matiko e manema 822 ye de ma low blood pressure bi ye fio cholesterol na fi reduce sugar level no stabilize no e ma wanka sa utimi sampa po mo don sem de sisi ade e gina kunkun bo modern da so sabeka Kingdom Galibites and Kingdom Gali Capsules bubobi na emwa pomodon sem NCA New Kingdom ginseng power capsules e memedro na oyo bema dia recommended for sexual weakness na fi waist pains na tetumi mu pano enkonanim ensa manachi se na ese utimi bu nupo bomodi anda so sabeka New Kingdom ginseng power capsules bi mental stress sample du so esai wale power a bitian sambo mania ma etian ko yedi ma New Kingdom ginseng power capsules no mema ina anom obi a ye fro obi a chairman na ese New Kingdom ginseng power capsules ana amanfo ejo mo chairmanship Tremendous capsules so banoba and no so ye for the treatment of candidiasis white fit and so deep na chiwa drone carbon bi e hye baby yi ni na fi honum e ma we de ho dokodoko hosan fefefefem e ma chairman ba no kaso nti oboa obetua mo ho amaniama etua kwedi aman besew wote sa amafo tua de du so ayentua e use tremendous capsules betia boa e ma ene so elevate from a lower concentration to a high concentration obodwuma amaniama etia tutu ye de amount Kingdom Home Estate and a mede pure so open down papa with a modern touch quality houses at Tian South Tane Bonnet Fema a Kingdom Home Estate would we need one more ashes a bamboo one some day or my remove pumping said don't do anything in the two when your baby and fanfa and open one electricity in can you so almost our standby generators one half in soon day about our new Kingdom Home Estate for Kachia we more from Kingdom Home Estate no botanical gardens obetia drive a few minutes now do when you ho na wetimi akobo ni akoma eno pama boti force Safari Valley Resort na fititesh kwashi Memorial Hospital ni na obetia san akohwa pomodon sem so hemra wote Kingdom Home Estate for akache Kingdom Home Estate ewe kropon right after Lete Junction na sabetia san ka wedani guoi na wetimi san padan cement limestone wom akom ana yede asidan afi iron rods atim sampetiapo ye samsin bubu ya wantiem bubu di no ebi ana yede asidan mesrew bomodin adasa obeko Kingdom Home Estate for kachina for nimpen for 20 seconds so obetia fra Kingdom e was 0536149961 0536149961 na 0303939987 na one Kingdom for pay for ntwinko ka Kingdom a o say no challenger omuniti pay ewo nro ana fedan papasim ewo kroma ntia na wahye no so de amame na ehya sentem pa so de emfa Carabao Cup no results etwensa pm ne etwensa jawa Middlesbrough for Chelsea etwom kabako wo mu antimi ante boni akoma na hwa agro Cup no ana yede kakra etwensa che nyame admene today matches ne bi 18 out from Liverpool ni Fulham be Chelsea akan ewo Carabao Cup no tie no so de honkomo ebetimi asaba but entintom
ewo African Cup of Nations nyame adoma akanefo miensa na dwumede netia santo for memeda wo mo shase kwese da ana Ghana bebo ne first match against Cape Verde Islands ntia na wa hye no so de mame ye ko Ivory Coast minute 3 days till the AFCON 2023 na yenhwe prize money for this year's competition afi wudi nkunim ewo AFCON ma sikadwete betia 7.4 atum nchene Cote minute ana yede bre no nyame adoma till say tournament ne be ko na wie Cote d'Ivoire minute de bi yede be bre na wahu kuma wodo etuensa PP mu agudi na afi wetuensa hye no so de mame we sika pudu a afi de CAF Confederation of African Football for their share agudi ni ma na say wetim sampa enika ebisa se Ghana ye budget a yede ko competition no asene kwa sen bisi sabre nya hu budget ne basika da wa ase etime kwaje no enra okay kwani chiri hwesen ne masi kwa Blasters of Ghana efi oman hye so edomani etuensa chimula Cote d'Ivoire have last dinner with the president of Ghana, His Excellency Adom Akufo-Addo. Na and also komoni. Ahusisi a omde pim so e Kumasi ansa na wakopie AFCON na se Cote d'Ivoire no. Omde ni nyina abawie a enu anadwo. Omampanyin na Adom Akufo-Addo. Ekopie po boku na kache a omusi nkonwa eto nsa edidie. Na senior debia Black Stars ko tournament a omampanyin eye no. One mrantiri kasa ya wakachira omu se emfie duanani achi eno my Ghana kruwei apare yen inti ene o my muni nyina ede omu wire ahye wo mu no mu kopie Cote d'Ivoire akopro kruwa hyenhyen hu a omu yi omu yam enkonkoden emrantiri gitu mu a captain dedi ayu ebedi omonim enso gitu mu a almost o maye de metumi bia na kruwai omode abafie GFA president Kate Okraku ene mpenimfo afi obi a oka bia wo mu enso be pie dwumadi na se ene didi ni onumi ekoso jojo emranti ya gya tumu ntiene omobo mo niam nyina no ono motu afri Kumasi akopie Cote d'Ivoire ena fe kosiada Ghana first game no Cape Verde e dia bomu Epie mano no wesa ne ma ezie koso na ese competition enya nkwaje party apuntu a wachiri ne nya asem ketu akra nti de timode se ja mrante ne kwan na so mko na ekwanwe ne sia ne ye ne de eno ne nsem amanfo ebisa ukrom batri na em no kan kuma to yem de mpa bone akom kire Blasters aji sebe a afidie omde bonsu na ebetua samba na wesa ne ma ezie koso adama bim nation mu na kopi mo de atim sampa didie ana koso ansa na omutu Afri Ghana hano yenkomu beyond dia na ese Minister for Youth and Sports ono so officially will launch the National Invitational Air Schools Athletics Championship. You can let us find camp America to any some keto from senior back Michael Bonsi obo 8 or 200 meters esen 200 meters na ntimi no amanfo beka bucha twomonia de ade chesenya some keto akura amone nkofo abetwemu athletics no afede ya launch anyone na nyame adoma fi eno so ebetofem oswafo hwa agudie ne mabunu so ono nyamfo Mustafa Yusuf enra otwa paso tenten di twa ahoma mu a National Invitational Schools Athletics Championship ano ya athletics edwumadie foforo a wopa hontoma ese na ebe ya union mu omukọ sukuu yi omutum dika no omode omu ho agimu e Lagos akopama foforo a yes ni so wo mo kire se February bosuma ebesimu ne de toso enum ekopem enkron no sukuu ahodo aduanan ene sa adwumadie kese wo bagina mu a omode be yi omu amomade mo no ebesoni. Excellency the President of the Republic to commission the first stadium which comes with athletics tracks, and Team Ghana for African Games were there to practice. Aside that, the other 9 sports stadium which is built, we have just scheduled the commissioning date for 5 more, and the other 4 we are hoping that we complete them as well this year, so that we have more tracks not only in Accra but across the country. We like previous speakers mentioned, sports, as we all know, is a multi-billion-dollar industry. Aside the competition itself, is going to bring a lot of economic activities at the various centers where these championships are going to be held going forward. And we are also working with the local organizing committee chair, who is here with me, and the National Sports Authority, the Deputy Director General is here with me, and also with my team, my Chief Director. Nese Honorable Yusuf Mustafa Anenra
we hear send Mexico so officially launch the National Invitational Schools Athletics Championship HS Nyame Adoma ebeba so next month e won Krampopuni Mantema we send Mexico so uhwemu a Director General of the National Sport Authority omo ne si omo stress but oni ho ne workers no ne subordinates ne genjina wa omo so minister the National Sport Authority Director omo nkasa Kumu Hesene Mexico so FA President National Sport Authority Director omo nkasa inti Ghana gudie no nanim so kwa na eko fita mo musa omo ya aka no kwa so na eguso eko na nti ni aba no na from there no Mustafa Yusuf Honorable enso edin share so kwitu ensa tudwa na ni na ebote ma facility e be di host to Accra 2023 no omo itu ensa kum asatenra sena na facility ne sitie no eno so honkomo eni Oteman ana asatenra sena na ho completion point sena ne sitie no ana ye ya kire kama pa no nti we Nyame Adoma me am the camera besan ko 3 months time afia hwe bia dwonso ne bia yi bibia no se ne sitie sa na gusotia na ha ana me de enkomo a me de ba na no penso betimi se hye no so mam se Kingdom Herbal Center at the Kingdom Galley Bitters and Kingdom Galley Capsules Kingdom Ginseng Power Capsules me medru no tremendous capsules ye ma na de afi Kingdom Home Estate dan papa ana omode aba from 0536149961 na on a Kingdom phone pay for entry game park games at the eagerly anticipated game no etia saba arrival with a bank but more the other side between gym from 1 to 36 now was selecting numbers na dey twa ukita 1 Ghana cedis abetimi atwa up to 350 Ghana cedis udia 26 times to stake no me do see another wase na match help me den the profit wala sa good catch back up the act of being a good guest is to know to say goodbye.